শ্বেডো এছ'চিয়েশ্যন শীৰ্ষক ছবিখনক লৈ বলিউডৰ তাৰকাসকলৰ সংবাদমেল। 9 ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শ্বেডো এছ'চিয়েশ্যনৰ শীৰ্ষক এই ছবিখন। অসম ইতিহাসৰ 90 দশকৰ গুপ্ত হত্যা কাহিনী ভিত্তিত লিখা এই ছবিখনক লৈ উৎফুল্লিত বলিউডৰ এইসকল তাৰকা। আজি মহানগৰী টাউন ক্লাবত সংবাদমেলযোগে তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ক'লে ছবিখনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কথা। The kind of freedom and the kind of trust and the kind of space that he provides to his actors is only a reflection of the kind of command that he has over his craft. And not only to actors but to the entire technical team and everybody, he will just let everyone, express their creative capacity, which means that he himself is very, very sure of what he's doing, what he knows about his craft, how he wants to do it. मतलब अभी मैं उनके सामने उनकी तारीफ करना ठीक नहीं है, तो बट दिस इज व्हाट इट इज। मेरा यही कहना है कि जब हम अभिनय करते हैं तो मैं एक इंसान के तौर पर सेट पर उतरता हूँ और वही ऑनेस्टी और उसी लगन के साथ सारे एक्टर्स जो हैं, हम लोग सभी लोगों ने मिलकर ये कहानी को रूपांतरण देने की प्रयास किया है। मनोज हैं जो यहाँ आसाम के एक मुख्य कलाकार के रूप में यहाँ पे उभरते कलाकार हैं। इन ऑल ऑफ अस जब आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ महसूस होगी और आई हैव फेल्ट इट। आई एम श्योर मिष्टी ऑल्सो हैज़ गॉट सम great things to talk about the entire crew, and all of this is also coming from the director here. It comes from the top. If the inspiration, the motivation to keep the things together, it comes from the top. The producers, the directors, the team is so good. So it has been like that, and I would come back again. I'll answer more questions. As of now, I would want Mishti to say some things. ছবিখন গুপ্তহত্যাক লৈ পেলাই এটা পৰিয়ালৰ জাৰ্ণি। মই আগতো ক'লোঁ, মিডিয়াৰ মোৰ চব বন্ধুৱে জানে। ছবিখনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপে মই বিচাৰিম যে আজি আমাৰ মাজত নতুন এক্টৰ্ছ দুজন আহিলে বলিউডৰ পৰা, আৰু ৰাকেশজিও আছে। তেওঁলোকে যদি শ্বেয়াৰ কৰে ভাল হ'ব, আপোনালোকে এটা নতুন কিবা শুনিব পাব। তো মই অনুৰাগক দিওঁ। চ' আই উইল বি পাছিং দ্য মাইক্ৰফোন টু অনুৰাগ and Mishti, because they have traveled all the way from Bombay today morning.